igitondo cyiza cy'umugisha nicyo mbifurije mu mwese mukundana ndetse mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kuri rizere ko muri amahoro. Turi mu gitondo cy'itariki 26 ukwezi kwa gatandatu, turi ku munsi wo kuwa gatanu. Muze tuganire, hari amakuru akomeye cyane akomeje kugarukwaho. Tugiye kuganira ku nkuru ziri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagaruka kuri operasiyo ya Rubembe ku munsi w'ejo. Ni operasiyo yaguyemo abarundi benshi cyane binyuze muri abasirikare b'inkorokoro b'umutwe wa M23 na MRDP twirwaneho mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Minembwe. Tugiye kubiganiraho ariko tunaganire ku bihano byaraye bifatiwe igihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibindi bihano u Rwanda nyuma y'uko mu bihe byashize ingabo z'u Rwanda zafatiwe ibihano. Ubu noneho uruganda rwa Gasabo Gold Refinery rutunganya zahabu rwafatiwe ibihano ndetse na zahabu yose yacuruzwaga n'u Rwanda ku isoko mpuzamahanga by'umwihariko ku bigo by'abanyamerika yafatiwe ibihano. Tugiye kuganira kuri aya makuru yose mbabwira uko bikomeje kugenda byitwara. Ubwo ni inkuru ni nayo duheraho mbere ko ninjira muri Kongo nyirizina. Turaza gusoreza mu gihugu cy'u Burundi. Bahaye ikaze abatwumva muri mu masaha mu gitondo, abatwumva muri mu masaha y'igicamunsi, abaza kutwumva mu masaha y'umugoroba cyangwa se bari kutwumva mu masaha y'umugoroba. Of course biraterwa n'ingengabihe yaho muherereye. Mwese mwigire hino mutera agatebe tuganire ibirebana n'amakuru ari kuvugwa kuri uyu wa gatanu, cyane ko akomeje kuba menshi kandi cyane. Reka duhere kuri ibi bihano benshi ngira ngo niyo nkuru abantu bategereje kumva. Nahoze ndaranganya amaso mu bitangazamakuru mu masaha y'ijoro kuko iyi nkuru yamenyekanye mu masaha 4 hafi aho z'ijoro. Ndavuga nti ni ninjoro ntago ndebuze ngo nyibagezeho, n'ubundi reka nyibabwirire hamwe n'izindi mu gitondo. Baravuga bati iyi Amerika mu by'ukuri nayikomeje kurengera. Ati hari izahabu icukurwa muri Kongo iri gutunganyirizwa mu Rwanda, u Rwanda rubifashijwe na M23, inyungu zikaba ziri hagati y'impande zombi. Uruganda turufatiye iki ibihano? Hari opinion nyinshi, comment nyinshi zagiye zijya ahagaragara bigendanye n'ibi bihano byafatiwe uru ruganda rwa zahabu rukorera mu Rwanda, aho bamwe batatinya no kuvuga bati icukurwa mu misozi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Minisiteri yayo y'Imari by'umwihariko ishami rishinzwe kugenzura umutungo w'abafatiwe ibihano na Amerika, OFAC, yafatiye ibihano u Rwanda by'umwihariko uruganda rwa Gasabo Gold Refinery Limited, ni uruganda rwo mu Rwanda ndetse n'abaruyobora nabo bafatiwe ibihano. Ni nyuma yo gushinja uru ruganda gucuruza ndetse no gutunganya zahabu icukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo iyi nkuru muze kuyumva neza, mwumve ibyo Amerika hano yagendeyeho ifatira u Rwanda ibihano. Minisiteri y'Imari ya Amerika itangazo yaraye isohoye kuri wa kane tariki ya 25 masaha y'ijoro yavuze ko Gasabo Gold Refinery Limited iri mu miyoboro Amerika ishinja gukorana n'umutwe wa M23 mu kunyereza amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akinjizwa hehe mu Rwanda. Mbese bakayacukura muri Kongo bigizwemo hari n'uyu mutwe wa M23 akinjizwa mu Rwanda akazanwa muri uruganda agatunganwa. Amerika niko babisobanura. Umunyamabanga wa leta ya Amerika ushinzwe imari bamwita Scott Bassett nyuma y'ibi bihano yanavuze ko igihugu cye ngo kitazemera ko imitwe yitwaje intwaro yungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zizemerera imitwe yitwaje intwaro kungukira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no gukomeza guhungabanya akarere ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubw'abanyekongo. Uyu ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imari bamwita Scott Bassett. Ati amabuye y'agaciro ya Kongo n'ay'abanyekongo. Amerika ivuga kandi ko ngo M23 ngo yamaze gushyirwa ku rutonde rw'imitwe yitwaje intwaro yafatiwe ibihano na Amerika ndetse na Loni, gusa ngo ikaba ngo yarakomeje gukoresha umutungo ukomoka ku mabuye y'agaciro mu gutera inkunga ibikorwa byayo bya gisirikare.
mu byo uru rwego rwa Amerika rwafatiye ibihano u Rwanda rushinja Gasabo Gold Refinery harimo kwakira ndetse no gutunganya zahabu yakuwe mu birombe byo muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo zahabu ikinjizwa hehe mu Rwanda bigizwemo uruhare na M23. Washington inavuga ko nyuma y'uko zahabu ikuwe mu bice bigenzurwa na M23 ijyanwa ngo mu karere ka Rusizi mbere y'uko yoherezwa i Kigali, icukurwa bwo muri eneo za M23 ikajyanwa mu karere ka Rusizi mbere y'uko yoherezwa i Kigali, aho itunganyirizwa muri uru ruganda rwafatiwe ibihano. Amerika ivuga ko ngo mu ntangiriro za 2026 ngo nibura ibiro 60, turi mu kwezi kwa gatandatu mu byibuke, turi mu kwezi kwa gatandatu mu ntangiriro z'uku kwezi, ubwo ni mu kwa mbere, ngo nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro k'amamiliyari kaza miliyari z'amadolari ngo byanyujijwe muri uwo muyoboro. Baravuga Gasabo Gold Refinery, byarazanwe bivanwa muri Kongo biratunganwa bijyanwa ku isoko. Usibye rero Gasabo Gold Refinery Limited yafatiwe ibihano kandi byanafatiwe Jean-Marie Karima uyasanzwe ari perezida wa ruriya ruganda, harimo kandi Bosco Kayobotsi usanzwe ari umuyobozi mukuru warwo. Karima rero yanashyiriweho ibindi bihano kubera andi masosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro agenzura, arimo Bugambira Mines Limited, harimo Wolfram Mining and Progress Limited, harimo Rwinkwavu Mining and Corporation Limited. Aya makompanyi acukura amabuye y'agaciro na rero akaba yashyizwe ku rutonde rw'abafatirwa ibihano. Amerika rero yavuze ko ibi bihano bije mu rwego rwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agamije amahoro n'iterambere ndetse n'ubukungu bw'akarere. Ni ibihano mu by'ukuri bije mu rundi rukurikirane cyangwa se mu rundi ruhererekane rw'izindi ngamba Washington yagiye ifata ku bantu ndetse n'ibigo ibashinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nko muri Werurwe mu mwaka wa 2026 banashyize ku rutonde rw'abafatirwa ibihano ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Defense Force, bazishinja gutera inkunga umutwe wa M23. Nk'uko rero iki kigo gifata ibihano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibiteganya, ngo umutungo wose wabashyizwe kuri uru rutonde rwa OFAC uri muri Amerika cyangwa se ugenzurwa n'abanyamerika uhita ufatirwa, ndetse abaturage n'ibigo byo muri Amerika byose biba bibujijwe kugirana ubucuruzi cyangwa se ibindi bikorwa by'imari n'abafatiwe ibihano. Amerika ivuga ko ngo intego y'ibi bihano atari Rwanda gusa, ahubwo ari uguhatira abafatiwe ibihano guhindura imyitwarire yabo no guhagarika ibikorwa bifatwa nk'ibibongamira amahoro n'umutekano muri Kongo. Yego, ngira ngo murabyumvise. So aha rero ni ku ruhande rw'ibihano byafatiwe u Rwanda. Nahoze mbona hari abavuga bati nibyo bafatiye u Rwanda ibihano by'umwihariko izi nganda, nta nubwo ubu ngubu u Rwanda rwemerewe gucuruza zahabu yarwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari ahandi henshi, hari amasoko menshi mu gihe u Rwanda rwo nk'uko rwamye rubivuga rwavuze ko nta mutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukoresha, cyane ko mu Rwanda naho amabuye y'agaciro arahari. Ntago ibi bice bituranye kuva Rubavu cyangwa se kuva hano muri izi za Rutongo, donc ibi birombe bindi bagiye bafatira ibihano, ugeraho aya mabuye acukurwa nta birometero byinshi birimo. Ntabwo Imana agiye gushyira amabuye y'agaciro ngo igende ikatuvuge ngo tuyashyize hano muri Kongo, ahangaha turayahimye. Mu Rwanda naho u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko narwo rufite amabuye y'agaciro. Icyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwabantu mwe bajya gufata ibihano, hari ibintu byinshi bagiye bagenderaho, nk'ubwo ngubwo baravuga bati aya mabuye y'agaciro acukurwa mu bice bigenzurwa na M23 akinjizwa mu Rwanda akatunganyirizwa akajyanwa ku isoko, amafaranga avuyemo ngo bakayifashisha mu gutera inkunga ibikorwa by'igisirikare bya M23. Bo niko babisobanura. So ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rero urumva ko ni ibihano bikomeye cyane bije bikurikira ibyari byahawe ingabo z'u Rwanda muri Werurwe. Ubwo rero icyitwa gucuruza zahabu n'abanyamerika birahagaze. Abafatiwe ibihano byo ubwo nimba barajyanye imitungo yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo iraza gufatirwa. Niko bimeze.
tiraza rwose kuba ifatirwa. Anyway, ngira ngo ibihano nuko bimeze, ntago ndaza gusesengura ibihano cyakora bamwe ku mbuga nkoranyambaga bacitse urondogoro baravuga bati nyamara ibi bintu birakomeye cyane. Niba zahabu icukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikarinda yinjizwa mu Rwanda, nuko ubwo Kongo idashoboye kugira gute kwicungera umutekano. Ariko Amerika ikavuga iti ntago dushaka ko umutwe witwaje intwaro nka M23 wafata umutungo w'abanyekongo ngo bawucuruze mu nyungu zabo zigamije guteza imbere igisirikare, ariko bakirengagiza ko abo nabo ni abanyekongo, ibyo barimo ni donc ni umutungo wabo w'abanyekongo, nyine ni uwabo. So urumva ko rero ni ibintu mu by'ukuri bikomeye cyane bikomeje kuvugwa biturutse by'umwihariko kuri ibi bihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda. Reka twihute twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyirizina, twe kwizima mu magambo, ahubwo twerekeze muri komine Minembwe, muri imisozi ya Fizi ndetse na Minembwe n'ubundi birumvikana. Hamaze iminsi havugwa ama operasiyo akomeye cyane yagiye agwamo n'abasirikare benshi by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ngira ngo niho byagiye bimenyekana. Ku ruhande rw'ingabo za FARDC naho bigenda biba uko nguko. Habayeho operasiyo ya Poezero tunababwira ko hari ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi zoherejweyo kugira ngo zirebe ko biriya bice mu by'ukuri babyigarurira, ndetse n'ibihakikije haba imirwano ikomeye cyane za Gakenke, za Mikenke. Twagiye tugaruka ku mirwano yabereye zitwa za Bidegu, twagiye tugaruka ku mirwano ikomeye cyane yagiye isatira Minembwe centre kugira ngo bayigarurire. Uyu munsi reka mbabwire operasiyo yahitwa Rubembe, ni muri Minembwe. No kuvuga ngo ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye cyane yo muri aka gace. Gusa mbere yaho gato, nkuko nari mbivuze, ahitwa Poezero hari hoherejwe abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi, n'abasirikare benshi cyane bari bagiye gutanga ramfort. Mbere yaho nanone gato, FARDC binyuze mu muvugizi wayo w'izi ngabo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo yaratangaje ati FARDC nabo dufatanyije twigaruriye Minembwe centre. Biza kugaragara ko ibyo byari ibinyoma, cyari kinyoma cyambaye ubusa, kuko Colonel Rugabo Fidel yaraje rwose arabisobanura, aravuga ati bimeze ukunuku, barabeshya, ntago iki gice bakigaruriye. Reka ndebe ko mbona ya majwi yiwe abisobanura. Colonel Rugabo yarabisobanuye, ariko yavuze ati bakubiswe ahitwa Ruhinamavi, bakubiswe Minembwe. Ibyo byari ibinyoma, yari yabisobanuye mbere, ariko urabona ko mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. Twinjire rero muri operasiyo yahitwa Rubembe. Nuko FARDC n'abarundi baravuga bati reka twigarure ibice byose bikikije Poezero, kuko aka gace ka Poezero ugafite nukuvuga ngo abafite agace kari strategique gashobora kugufasha kwigarura indi misozi. Biza kurangira aka gace nako bakavanwemo ingabo z'u Burundi zirikanka zikizwa n'amaguru, ziragenda zijya hitwa Rubembe, zihashinga ibirindiro. Bashinze ibirindiro, intare za Sarambwe icyo zakoze niki? Amakuru aravuga ko muri iyi operasiyo hifashishijwemo na ba Mudahusha. Ni operasiyo ndi kubabwira yabaye ku munsi w'ejo. Abasirikare ba MRDP twirwaneho bafatanyije na M23 binyuze muri abo ba Mudahushwa bayo barakugendeye. Rero urabizi imisozi bo bafite n'imisozi iri strategique, biroroshye kureba neza umuntu uri ahitwa Ruhinamavi wibereye Poezero, biroroshye kureba umuntu uri za Mikenke ndetse na Gakenke uri muri Poezero, biroroshye kureba umuntu uri muri ibi bice bya Rubembe uri muri Poezero ukoresheje ibi bikoresho byabo byabugenewe, bafite intwaro zikomeye cyane. Nuko abarundi bakimara gushinga ibirindiro bashaka no gusekiriza kira gice cya Rubembe ngo barebe ko bakigarurira ibice biyikikije, batangira kumva ikitwa ikibatsi cy'umuriro kitangiye kubageraho. Bararaswa ku rwego rwo hejuru. Amakuru avuga ko abarundi baraye baguye hitwa Rubembe ari benshi cyane, nubwo nta mibare iragaragazwa, ariko ibi byose ngo bikaba byari biri mu mujyo wo kwihorera, kuko murabizi societe civile ejo bundi hashize yaratangaje iti twagabweho ibitero na drone z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikaze zirimo ziratugabaho ibitero zikica abaturage. Izi drone kandi zirimo ziragaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abasivile, donc target yazo
aba bari kuzikoresha barashaka ko abaturage bahunga ibyo bice bikinjirwamo na FARDC, hanyuma bagasigira bahamagara abaturage ngo muzi, kuko n'ibice bahunze agasigiramo abasaza n'abakecuru baba batabasha guhunga, umurundi uje ahita amwica, umuFARDC n'umuwazalendo ndetse na FDL uje ahita abica. So urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Uru rugamba ruri muri Minembwe donc rurimo rurarwanwa mu kirere no ku butaka. Hari abari gukoresha drone, abo ni baba mercenaires barimo bakoresha drone nubwo atari benshi. Hakaza abarimo barwana intambara yo ku butaka, barimo abarundi za wazalendo FDLR na FARDC barimo barwana intambara yo ku butaka. Iyi ntambara yo ku butaka ni intambara amakuru anatubwira ko ku munsi w'ejo abasirikare b'Ububirigi ahitwa Rubembe baraye bahaguye, barahagwa rwose ku bwinshi. Iyi mirwano ya Rubembe ngo ikaba yari imaze iminsi itegurwa, kuko byavugwaga ko nyuma y'uko Poezelo yirukanwemo abasirikare bose bo muri coalition ya FARDC, bivugwa ko MRTP twirwaneho yari yarateguye ko nibaramuka bagiye ahitwa Rubembe bazabakurikira, hanyuma hagakorwa ama operation akomeye cyane ya bamudahushwa, bakarasa abarundi batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Bikavuga ko rero hitwa Rubembe harimo abasirikare b'Ububirigi barimo bafatanya n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC nabo bandi bafatanya barimo za wazalendo na FDLR, hanyuma nabo bagwa ku rugamba. Bivuga ko harimo abaguye ku rugamba, harimo ababirigi ndetse hakaba higanjemo abarundi benshi. Urumva ko operation ikomeye cyane. Muri iyo operation bivugwa ko harimo abakoloneli n'abamajoro babiri bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu ndagira ngo mubyumve neza, ni ibintu bikomeye cyane. Rubembe rero kugeza mu masaha y'ijoro, mu masaha rwose y'isa 2 saa 3 zishyika saa 4, bivuga ko bari bamaze gukubura abarundi bakijwe n'amaguru, bamwe birukanse kubera imirwano yari ikomeye cyane. Bajyaga bakumva igisasu kikubise umwe yituye hasi kije kitavuga, umwe nawe akumva mugenzi we akabona yituye hasi. Abo ni bamudahusha. Ni urugamba bateguye kandi rukomeye cyane. So biranavuga ko kuhera kugeza uyu munsi wa none, nyuma y'uko muri Minembwe imirwano ikomeje kurushaho kuba mibi cyane, ndetse abakoloneli n'abamajoro bakahagwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kuko nibo bohereza abasirikare bakuru nk'abo ngabo. Ngo ikigiye gukurikiraho nuko mu minsi mike cyane dushobora kubona ahitwa za Mwenga hatatswe naho biteye ubwoba, kugeza kuri za Uvira, kuko barashaka ko Uvira bongera kuyisubiza, kubera ko ibiganiro mu bihe bitandukanye nubwo biri kugenda bicamo byagiye bigaragara ko baganira, bajya mu biganiro, FARDC noneho ikabona umwanya wo kwisuganya. Urumva ko byose mu by'ukuri ni ibintu navuga ngo kugeza uyu munsi wa none birakomeye, bikomeje kubera muri kiriya gice. Reka turebe ku byari byatangajwe na Rugabo, by'umwihariko yitwa Ruhinamavi, kugira ngo mvu ukuntu operation yakozwe ku munsi w'ejo. Ibi bintu byose bifite ahantu byahereye. Uwitwa Colonel Rugabo hagira ati ingabo z'u Burundi zabanje gukubitirwa ahitwa Ruhinamavi. Zimaze gukubitirwa Ruhinamavi, turazambutsa rwose imigezi, turazero mu ngana ziragenda. Bashaka kuhagaruka, babonye bitari bubakundire, basubiye inyuma babwira abandi bakoresha drone, barazana drone ibombarida ibi bitaro byo muri Minembwe. Mw'abantu mwe nimba ari ahantu harashwe cyane kuri ibi bitaro, kuko biravuga ko abana barashwe, kandi kuva ku munsi w'ejo bundi hashize ibi bitaro byararashwe. Ku munsi w'ejo byararashwe, we never know, n'uyu munsi bishobora kuraswa nta wamenya, kubera ko ubu butegetsi bw'Kinshasa bo icyo bashaka baravuga bati abanzi haduireka tumuca intege mu dukoresheje ibishoboka byose. Colonel Rugabo rero ati babonye nta kintu bagezeho, bahitamo kurasa ibitaro hano bya Minembwe. Atarika ngabo z'u Burundi zikimara gukubitirwa hitwa Ruhinamavi nk'ingoma, bahisemo kwerekeza mu bindi bice bitandukanye, kandi nabyo hari byo twabakurikiyemo. Ntigeze ahishura neza ko Rubembe babakubise, ariko kimwe mu bigaragara bikomeje kugarukwaho nuko MRDP twirwaneho ikimara kwihuza na M23 imaze kugira imbaraga zikomeye cyane, kandi imaze kugaragara nk'umutwe ushobora guhangana n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kabone nubwo cyakwitabaza ibihugu by'amahanga. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu rwose bikomeje kuba bibi
mu burasirazuba bwa Kongo. Kivu y'Amajyepfo muri rusange rero ikomejemo imirwano, gusa nahoze mbona icyitwa imiborogo rwose mu baturage irakomeye, harimo abagiye bacika amaguru. Nimba hari abantu baremerewe cyane muri Kivu y'Amajyepfo n'Abanyamurenge, bari mu bihe by'akababaro byabo pe, baraho umwanzi abifuza. Iyi mirwano yabereye ahitwa Ruhinamavi, bivugwa ko mu gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi na FARDC ni coalition bari kumwemo, bagiye batwika amazu y'abaturage. Abazi Kongo murabizi ko bubakisha ibintu by'imbaho, hari naho bagisakaza ibyatsi mu bice bimwe na bimwe by'icyaro, ugasanga harimo inzu z'ibyatsi ariko zituyemo abantu. By the way, bagiye rero bazitwika, abasaza batigeze babasha guhunga bakicirwamo, ibyo byose bigakorwa n'aba Barundi ndetse na FARDC. So kimwe mu bintu bikubwira uruhande rwatsinzwe cyangwa se umuntu watsinzwe mu ntambara nuko atangira kwangiriza abaturage. Ubwo rero barahunga, bagenda bica abantu bari mu nzira, ihene bagezeho bahutaza, igiti bagezeho kubera umujinya batema bagira gute. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ariko nko ku bitaro bya Minembwe biravuga ko hari umubare munini w'abahavurirwaga w'inkomere, zigarimo abana n'abagore, zarashweho ibisasu ku munsi w'ejo, barapfa barashira. Urumva ko ni ibintu mu by'ukuri navuga ngo biteye ubwoba, biri guteza imiborogo myinshi cyane muri kiriya gice cya Minembwe. Urumva ko birakomeye cyane. So kukirebana n'u Burundi rero, ku byo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byo ngira ngo na Evariste Ndayishimiye mu ruzinduko aheruka kugirira i Kinshasa, biravugwa ko yasinyanye deal n'uwitwa Kisekedi yo kongera kohereza abandi basirikare hariya rwose, mu rwego rwo kugira ngo habeho donc kuziba icyuho cy'abari bapfuye cyangwa se cyabamaze iminsi bapfa mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hariya. Bikavuga ko Kongo yaba yaremerera andi mafaranga igihugu cy'u Burundi. Hanyuma murabizi ko haciyemo nk'iminsi ibiri ahitwa Poezero hoherejwe abasirikare barimo mu b'amajoro na ba koroneri, nibo ku munsi w'ejo barashwe na ba Mudahusha b'umutwa M23 barapfa rwose. Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ni amarira, ni agahinda gakomeye cyane ku basirikare babo boherejwe mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane mw'abantu mwe, ni ibintu kugeza ubu benshi bumva bakifata ku munwa bakavuga bati izi ngabo z'u Burundi zirashira kubera iki, zirapfira iki, zirarwanira iki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo byose no kubitega amaso tukareba uko bikomeza kwitwara, kubera ko kugeza amaginga ya iki gihugu cy'u Burundi birasa nkaho gahunda yabo yo kohereza ingabo muri Kongo bakikomeje kandi badafite kurekura rwo byose. Baravuga bati oya, tuzakomeza turwane mpaka. Ubwo rero nuko nguko ibintu bikomeje kwitwara. Operation niyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inkuru nabonye iri kuvuga muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yuko ku munsi w'ejo tugarutse ku nkuru tubwiraga ko ubutegetsi bw'Kinshasa bwongeye guha intwaro FDLR mu rwego rwo kugira ngo bagabe ibitero ku Rwanda. Muri Kivu y'Amajyaruguru ngo harimo harabaho umukwabo nanone ukomeye cyane, nk'uko witwa Amani Nzenze yari yanabitangaje mu minsi ishize. Icyitwa FDLR kirimo kirahigwa, ngo batangiye kugenda mu by'ukuri birukanka cyane. Abari mu bice bya za Rucuru ngo barimo baragenda, abandi binjira muri za Wazarendo. Ariko kandi bikanavugwa ko hari umugambi mubisha cyane izindi FDLR, kuko hari iziri za Warikare, hari iziri za Kisangani, barimo bacura wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugambi rero hari inkuru nari ndimo mbategurira mu kanya gato cyane rwose, ntimujye kure, ndaje mbagezeho uby'uyu mugambi wo gutera u Rwanda FDLR yubuye. Ni umugambi wihishwe inyuma n'abarimo Jean-Luc Habyarimana, ni umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, ndetse n'abandi bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba hanze yarwo. Ni inkuru mu kanya gato cyane nje ndaje tuyiganireho. Niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo iyi nkuru ntize kugucika, hanyuma uraza kubona notification nigera. Ni mu kanya gato cyane nko mu isaha imwe cyangwa se ebyiri uhereye aho ndekuriye kino kiganiro muri iki gitondo cya tariki ya 26.